Karbi tok bangate rangatumpen difu rangsana sarpo auditorium hall along manim alam sai ningkan ke thom ke chok arning katalong Hamren Don Bosco High School along science exhibition ke paman ASDC songja tum Karbi Anglong Meghalaya ahoy ka humridam ahoy along likarai kom japhan ka chingwai Kardom News Time along penili Villarban Krupi non biotang tonpen Arjoy tha Difu rangsna sarpo auditorium hall along pai ni phaing korap ho ani Karbi tok bangate rangatumpen manim palam sai ningkan ke thom ke chaw ani katalon Adaba porpen akihai lunseti mopen Japon si rangsna sarpo aphan kuru kangduk padopon Karbi tok bangate rangamai phubida sing rong pi pen lama ingthur ponsi Puthot Karlita Karbi tok bangato aphan Karbi lamet amai husuren kram sa pensi Japon lo La Sophie Karbi tok bangato mamithang kabonda pona hirjur kihir padopon Don Bosco High School Hamren along Sonthan Mati Science Athan Bang Ranjan Delapen Monjit Thar Atumpen Patirpi Ponsi Pai ni Pai Ingora Pho Arni Methang School along Sonthan Kiran Padopon Pasi Kat News Channel Pherangki Hundor Kropen Biutanang Pali Ingdeng Popen Ingdeng Kep An Ki Charlie Au Sumara Tumpen Si Bang Suprachama Sonthan a model Paklang Pon Lopusi Than Bang Pen Than Pachini Ada Porpai Nerkep Porpen Pang Changsi Anarlo Porpai Krenia Porpen Pachut Pondo Sonthan ke lama jai Megalong West Karbi Anglong District ADC Anil Chandra Das la Magistrate Sujata Gugoyetum Aluhisar Poman Menchitongtu Ki Charlie Au Sumaratum Pen Sonthom Kebra isi Sonthana model ke Paklang la pen Klardak pen ke Langarat Atamapan ke Than Pachirmi Thekapon ADC Anil Chandra Das pen Kachuropon Padu Lapuson ke Lanasai Padopon Bompulute Lahai Au Sumaratum pen Akaktu Angdeng An Sitame King Kam Chijordun Thek Popota Alang Lipen Ningche Labang so Sonthan ke Lana Jai Mek along ke Lang Chari Dunjia Phan Pragjama Skula Than Bang Atum Phupendra Goswami Sanjay Datta Binoy Ronghang Lapen Si Joran Thari Atum Chitongdun And I am going to give a definition of electricity created the process in which electricity makes our home hospitals, laboratories, schools, networks, Others also here, but these students, some of the students, they are working their innovative idea, creative idea. I have already suggested further also, if they participate in science exhibition in Guwahati, that will work better for them. I hope each student will be more enlightened in future for Hamren district as well as for Hamren town government. So Don Bosco School at Hamren is organizing a science model exhibition today, and we have called our very respected ADC, and this is from class 5 onwards, class 5 to class 10, and many schools are invited, many teachers, many students have come to see or to witness the science exhibition. So we welcomed all the students, and now all the students are moving around watching the science exhibition. ASDC songja tum Karbi Anglong Meghalaya Japet Jahoy Havar Humri Dampusi Nilituma Pherangki Kat News along Biutanang Pali West Karbi Anglong Ulukinchi Thana ke Parlo Hawang Serang Haihui Ahoy Ahavar ASDC songja tum Humri Damsi Karbi Anglong Ahoy along le Karai Kom Thek Japhan Ahoy Ratpen Bidisuri Chepachoy Difu Dispur Lapen Delhi Chejengron BJP Sarkar Dokho Pitha Ahoya dui akisum kapawi Japan BJP Sarkar Ari Chihin Hetpusi ASDC songjatum akoipi Congress ke the hutta Karbi Anglong Hoy alama phan RDP puta songjatum Congress aphan chudin Ahoy along le Kahumri Dam Hud Minister Barim Holiram Terang Karbi Anglong Termas Councillor ACEM Barim Johnson Bay EM Barim Ram Singh Ronghang Sonjoy Kili Harsing Terong Lapen Karbi Lu Charlia Song Maipu Horen Han Setup Chetong Dun Non antasita kopia thesi Lapu ke Meghalaya taho pu Meghalaya sor punon kapre muni tum punon ningelem det nakpa siksak lem det per kopia thesi Assam sarkar atum Bikir Hills Phalasul
non Karbi Anglong Autonomous Council kecari atum asiem atum masih iya la pena asama sorkar atum kopia tesi la solam tino anta ni ti bhaida ti bhaida kopia tesi non anta la so ahoy bang insai weda ni tu macam ni dah mangke la hai pensi mui tu man padidak sai po ni digdak sai lo pulote konama kam ti klem nam lo le to warna builo ina builo le school hem kim long le po muni tum kiduk makiduk kelak macam kasi la so bang kanil tum lang dun from ke tek KSA punon ban tum ASDC punon ba pinier ni ke dak na cek tong dun all Assam Gorkha Students Union tum ta along to ni dak asong ek kroge tum bang ke apot da bang ke এই যেটো হিমাৰ যেটো সমস্যা এই হিমাৰ সমস্যাটো শেষ কৰি দিব লাগে যাতে আমাৰ মানুহবিলাকে শান্তিৰে আমি থাকিব পাৰোঁ যাতে ইয়াত উন্নতি হয় ইয়াত স্কুল ভালকৈ হয় ৰাস্তা ভালকৈ হয় আৰু বিভিন্ন বেলেগ বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক যাতে ভালকৈ হয় সেইটো আমি বিচাৰোঁ আৰু ইয়াৰ মানুহবিলাক আমি শান্তিপূৰ্ণভাৱে আছোঁ ক'তো কাজিয়া পেচাৰ নাই মাজে মাজে কৰে মাজে মাজে হয় নোহোৱা নহয় এইটো কিন্তু কোনোবা বদমাছবিলাকে কৰে আৰু এইখন চৰকাৰ অসম চৰকাৰ আৰু মেঘালয় চৰকাৰ কথা পাতে মনে মনে পাতে লুকাই চুৰকৈ পাতে কি পাতে আমাৰ মানুহে গম নাপায় তেতিয়াহ'লে কি তাৰমানে কিবা ভিতৰত কিবা কথা আছে যদি ভাল কথা ৰাইজক কিয় নকয় যদি সঁচা কথা ৰাইজক কিয় নকয় গতিকে আমাৰ সন্দেহ আছে যে দুইখন চৰকাৰৰ মাজতে এইবিলাক কিবা এটা যিটো সাধাৰণতে পলিটিক্স বুলি কয় এই পলিটিক্সবিলাক কৰি আছে ইয়াৰ বিজেপি লিডাৰবিলাকে ইফালৰ বিজেপি লিডাৰ লাচি lahai fansin tum dak ke wang senam no aprang da batai wang lo aku wang thui wang ana pen kenang sot puro dang te la hoy alam pen bang ke nilitum SDC KSA pen chenglo ka pre song tu nilitum kenang sot puro dang te rat ka pangrum pen chenglo ka che song ka pre awar sai lutum deng pun nilitum pin ladak apuan kido kisum ke boy nilitum ladak kaita adoy hoy puthak mo pen langli sar stame kado west tame nilitum men pulo ladak nilitum malong itu MLA itu MSC itu lang laya jok nil itu dak penaning sungi cak nang lo apa nil itu dak arah itu mustame lahai nakar bo sai lahai kedu ikok ke nil itu ruling party pensi keman ilu usi nil itu kado ya rat stame ladak non kamathalo apa non pupen prang ke alang itu nyosi wrong rup development na chelang le tawar na chelang le lang chelang le hem chelang le rin chelang le munit monor chumri re pulotang te lan ju si ne tum da kisung idu po psi alali mansirong pi apan sta mene tum churi par Namalam sopor phan bir tamu into panik sena Please step in Ishan Motors, a showroom cum sales point of Royal Enfield opposite of Langpi Dahangi Rural Bank, Dilaji Branch, Rongkhilan, Difu, Karbi Anglong, Assam. For more details, please contact 97748 73915, 7896 169021 or 957 988 008. Claret Beauty Parlor. Folong Kichengsi Sopin Sola Pen Swarlo Pan Kipamaradim. Prabjin Pen Ingpupon Kangpupon Jilake Pai Pai Chiklunipai Ingora Nerkep Arni. Ladak nang litum long ikji lake facial, hair spa, hair straightening, hair cutting, shaving, hair curly, tattoo, body spa, pedicure, lapet, medicare, hayu henlo. Claret Beauty Parlor, Difu Main Market Road, Bharati Lodge near Iron Bridge. Come one, come all. Grand opening of Bazaar, India. A shopping mall consisting of various quality of gents wear, ladies wear, kids wear, and tremendous quality of household items, accessories, etc.
Main Market, Old LIC Building, Karbi Anglong, Assam. Looking for your needs? Visit Bazaar India. Atorkimi Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atorkimi Outlet opposite Langpi Dahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecuason la penthesre alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk Thelua Kreng Chitronola Ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dinamo people thot bir talong wangthulo Haflong Golf College along Kichari Ariso tum towar kaino pathak Haflong Town Committee phan pai pai ingkora pli ani pinpura lopa jerpusi Haflong penile tuma pherangke kat news along bir tanang pale Haflong Golf College ke damatowar along kasa urlai ahor mukibui sangti kepangsom gari motor kapasang tap kapasang prulapen PHE alang a pipeline kevak ajok college kedam kevak aphan anta kisung du tanglu pusi college kedun ariso atum ningri alang litum college kedam atowar prabjin pen selam nangji PHE alang a pipe kevak selam nangji lapen college kedam atowar along sangti akulat terek nangji pusi pacetak alopen Haflong Town Committee a chairman aphat pinpur alopen Than Bachini halapu towar kahino prabjin pen kasalam jiaphan Town Committee a chairman a hin pen pherangke angno lamthe chechak pusi nilitum pherangke kadnu saphan Than Bachini Kheroni Sports Association pen kibi Football League kachipate Kheroni Football Club si chiphai pusi Kheroni penil tuma pherangke ladak birta nang pale West Karbi Anglong Kheroni along Jakhong Skrisir Cap Arni pen kepado Football League kachepate Kheroni Football Club si angdum kiti kachepate chepahai Prilu Football Club aphan Kheroni Football Club atum bolipum thapsi kehai anong e parisim pupu angbong Football kachepate kelang araraphan aning parong Kheroni Sport Association pen si kepathu atheng kangwai kachepate padu birta bangila pas kang tan banigla domi thakme kurang thu